Wakati huu ni wakati ambapo ni wa sherehe kubwa ambao watu wanatazamiwa kwenda nyumbani, na nitaomba kwamba watu wawe waangalifu barabarani, waendeshe gari vizuri, waone ya kwamba ni muhimu wafike nyumbani vizuri. So ninaomba muendeshe vizuri gari kwa usalama na muendelee vizuri. Pia vijana, wakati huu wa anasa, kuna anasa nyingi za dunia hii. Watu wanaweza kunywa pombe na pombe inaweza haribu maisha yako. Unaweza pia kula madawa na inaharibu akili yako. Sasa utaweza kuendesha gari vizuri. Kwa madereva pia ningetaka kuwahimiza, wakati wa Krismasi tunajua tutakuwa na usafiri mwingi. Tunaomba kama ni maofisa wa polisi, tunaomba kuwauliza waweze kuangalia barabara. Tunaomba usalama. Kama ni madereva, tunahimiza waweze kupeleka wale wenye wanaweza kusafiri. Tunaomba waweze kwenda kwa utaratibu, waangalie usalama wa barabara ndio waweze kufikisha pia abiria vizuri pia kwa usalama. Ningependa nitoe wito kwa wale wasafiri na wale madriver na wale wanayosafiri sehemu tofauti za Kenya, waweze kuwa waangalifu, wazingatie sheria za barabara na waweze kuendesha magari yao kwa uangalifu, kwa sababu vile tunavyoelewa ni wakati wa Krismasi, ni wakati wa sherehe mingi. Kwa hivyo tungeomba watu wawe waangalifu ili wazuie maisha na ili wafikishe familia zao pengine kule wanakoenda wakiwa salama.